Daga jingtmu bandan kawai gerensan Iakren Halor ki mat ki Bapher bekta ke imlang ke salang haga district ke jilla bagatan jetilang mi ngihi barok kawai ki Nongialam jong ke Bhoi district ki la Thaw daga forum haga ba ya ke kerteng jong ka ompala banyarai. Kani ke forum ke kentup ia ki Nongialam jong ki balang Bapher ki seng long kami ke Bhoi dorbar sinjuk ki rang ba shnong Bhoi journalists bat baro ki MLA jong ke thain Bhoi. Hagaji lang bala penyai dewa MLA nong po uba miral bonds im layarai lang da kawai ke sur ban Thaw no da ke forum Iakren Halor ke shong sngan haga district bat haga jilla haga bagi de khot kila banjur Halor ke jingdon kam Iakren sani bha kumno ban Thaw bat pinne ya ka shong sngan haga than kam tam e haga bai dei bagi kinthei bagi kinnak lung. Kita khot jong kani ke forum ki kentup ye iba ban Bhoi mokdo Father Peter's imli Bapher nan kharkamni Reverend DS Mukti ba miral bonds im RB Shadab bat violin lingdo. Nom don kanu kajin sha nyobe jongno re jongno apo jong kani ka district ki jongi ko kunjuru banra ya ka song sai tenga song dei ban ong bagani ko forum ke jongi kan persang banyak rangkat nadu ibor yalam apo jong dalam ino yalam jong di nongi kmat ki jongi kunjuru ino yalam jong di seng di Bapher imam da salam di jongi banra ya song sai bagi dia suku jumut dan riam pernah dia suku jumut ya kan jumut dan Bhoi war pat kita mulai ke bang kuat pat kalian persen tu nama bos di squad dan jadi lagi kan yang benar Bhoi war beram ikut buat pada niat jadi saya minta ini yang social elements ini well paid beram nak sabar juga jelas pat nak support juga jelas di bawah struktur makalah. Jadi ha bentai ni ting nama kita ai ni long welcome. Hari lalu kadang ai long welcome lah. Tourist long welcome. Lada kita come ki neighbor ni happy koi na bar ki long welcome ki report luckily ki officer ki na bar kita come ke jelas ni long welcome. Kadang mau ni bar. Regular safety security ya. Cuma kita macam dia jadi ai hatam hak apa punta. Lada ni pun long sisian. Does not exist on its own. It happens when we create one. Kajing sup kanundan nalade kanumi kam ni kabashumi la kami. Mereka kajing sup kanang tang lada ni persyang dan create kita. Deng nani bagani kajing lang jumi kadai kabakun kata platform bangin ya suatu jing no bangin create kita peace kajing sup sana ada district jumi pada kajing apa boleh. Dia hapkan ni kan dia langsung tu Bhoi ke hang ke dia district cumi ke dia gateway kalau orang ni macam mana pada gateway hi kang tang ke jinia lenti ke besibe lah benar bahap ke orang ni tai besok basaru dia kalau sensitif pada district ke cumi kata ni lah benda jadi susah last nang ta ke district cumi ke Bhoi district kadai ke Bhoi ni district kepala yang leh bah ke jingdon ki jai penreu besok basah. But nak kata tahu ini ki anti social elements kumba ong shikmat ki don ki ban warna ba but ki don ro ki anti social elements ki bala bani na po. But kita ni hak ban careful sometimes you know very careful na mata ki anti social elements ki warna ba ni klek ki bala bani na po pate. Kene jadi ke platform bagi discuss pada perkara ini berkata